Novamente, boa tarde. Awe tá já webs, nós estamos na 20 de junho. Já seca que aia de parte na 2. Awe, nós temos invitado de programa. Nós vamos parte do nosso programa na 2 caminho que nós vamos conversar com o nosso invitado. Então, depois, para nós vir riba, nós Copa Europeu, tem CONCACAF, tem Copa América, etc. Nós passamos riba e nós passamos riba Wega Jaira e a Wega que também toma lugar contra Vespo e Independência. Me tem junto com Malon Mercera, milhão com Marcera. Oh, sorry, de Mercera. Ok, mas pero milhão conheci como Lonte, de um pouco de pueblo, nós sabemos Lonte. Lonte, boa tarde. Boa tarde, Rei. Boa tarde, rádio escutando também, televisão também. Nós estamos aqui na Dori boa invitação. Sim. Me dá agradecido para isso aí. Ok. Lonte, botar aqui na passou para me anotar para Facebook, talvez você me toma contato mesmo hora cubo, se man passar, hora botar na Holanda, né? Um dia promete que babula para Boneiro, caminha cubo you, tem atletismo na Holanda, na Utrecht. Het klopt, na Utrecht of rond Holanda? Het is bij Breda. Het is bij competitie rond Holanda. Oké. Basta, Minosaku é tata de Jason, francês. Tá chegando, você está mesmo nós aqui na 2 do programa para conta de atletismo, para só ter sido é deporte madre eigenlijk, prometo lá nos visa cultura, tudo outro deporte. Ok, Manon, conta-nos algo de Boiú, que mende seu processo, com a chega da core e seu recorde com a buta, etc. Passou corando holandesas que viendo, mas houve mês positivo de promê boneriano não, desde lá dois, promê boneriano não que ganha medalha de ouro de atletismo. Conta-nos. Lotacina com Jamie estava também com seu amigo não vai Jamie da Judy Jamie ok. Jamie estava também com seu amigo não vai treinar atletismo então gewoon para hobby sim para companhia não depois dia gaia for na pontresi que bem também bem correr ela vai ela sai assim seu intento não interessante então aí não com essa fogo escreva de então assim ela vai perder seu mês mais de atletismo estava tomando bala para mim então assim ela seguiu perder seu mês na 2021 se me não tira não com 16 anos ela corre para mim campeonato ela quebra recorde aller tijden depois ela bole vai em competência quebra seu mês recorde assim ela sigue cresce vai então estava tem EK campeonato europeu o MST vai na 2 anos passar pero ora com a base ministro Keuring não constatar hernia lichte hernia chiquito então empora vai assim MST vai revalidar então pero egai com a vai tá dentro do clube mesmo então, ele vira campeão europeu, pela Coreia mais boa que nem. Mas disse, ela vai ela vira campeão europeu. Então, ganhou o focus, me pobisa. E tem coach também, que está bem com ele, coach que vai Caribta Games também com até na Nicolau, quando a bisa chega ao pileu, com essa medalha. Sim. Lonte, nós estamos falando de jovem de quanto anos? 19 anos. 19 anos.
e tem que categoria eta corre que mende tem 2 meter 100 meter não eta corre 100 meter 110 meter horde 110 meter horde sim essa é especializada em dia pero eta corre 100 meter também sprint sim ok lange afstand en te corre lá fulano bisa 1000 meter 900 meter 800 meter não essa é assim não ok ja dus en dan met de waku nos ting jovem ja ele vive lá nasce vive na Holanda pero com que vai bem é sangue da boneriano sim coração pavoneiro sim coração pavoneiro ok dus kiko wat of verwacht die je hoor que kiko ta como se diz a estatística nan ku coach nan e treinador nan ta verwacht die processo com esse ding lá kami bisa ku Jamie rond Holanda ding tu toernooi wat het in zijn naam menta eta hopi menta ti hopi wo riba je anto a worke la core G4 bini 2 anto economista linha para vai classificação para vai mundial tá G3 56. Ok. Então esse aí tá sufoco agora que é vai para G3 56 para vai mundial na Peru. É aí aqui de Augustus. Peru. Ok. Sim, esse man aqui tem é da agora contrato também com se é que vai do meio com o senhor, você tá junior tá? E acaba não que vai senhor, dus ela vai esse man que vai correr com o senhor não. Ok. Ja. Met een hoop great, we zorgen voor mijn lessen com courant holandês tanta skibi. Bom ja, mijn lessen full qual courant se parte na com bom mês tá tendo no Facebook, mas mirando, me diz aí, começar aqui, me que tem um programa, dus continuamos para a Holanda special, para com viaja a bai, que mende com o processo de viajar a bai, com experienciar a carreira não. Sim, mas sobre o notava tá com ora que lá corre campeonato só lá corre esse man weekend pro menos vai Bélgica, ela corre ela ia de 3 lugares, sobre lá corre ela dá em order, tumba, aí não desvia e anda 3 lugares. Ok. Ele estava de lá tá vai sim. Nossa corre na weekend também na Amiga, e já domingo. Sei se ela sai na promessa, ela corre com um sprint 100 metros. Ela sai número 1. Então, assim sua preparação não vai. Me estava vai hora que eu treino também. Me vai training, me treino de metade 6 para setor. Então, me tenho visto nanti clube opis profissional, nanti nan gym, nanti nan fisio nan o hora que tá passa, bota nanta se anda com mesora e na mês. Sim. Riba que nível nosso papo aqui? É um nível prof, semi-prof ou amateur? Não, está subindo agora que nossa está de nível está chegando profissional sim. Está chegando sim. Que mende tem chance que eu vai virar prof. Sim, sim. Se é classificado para o mundial, aí não está. Aí não soube bom cava. Sim. Mas não com vida de atleta assim aqui tá. Eta come patate olor cultura coisa aí para louco of coeta come eta bebe limonada eta bebe break eta coeta come na e parte que com escola sim eta agora que está correndo estágio está sendo HBO psicologia dois anos está correndo estágio pero tem a combinação com eta perdeu o sotaque na bom enco é por assim é deporte então parte comimento eta come hopi light então montanha eta come bebe limonada montanha eta come batata que coisa nem não ok dus agora como me oferecer McDonald's já eu também vamos para o saco Londres sim
Zo tem tata Sim. tu bisa. Meu, McDonald's trove. Não, nós vai rosali, para nós vai como assim, vai comer, vai um caminho que tem comida, e também com sua comida especial, a parte. Ja. Sim. Ik koos me que para nosso gente não entende com vida de atleta único que logra que mende então vai fácil então quando bota bola funde dentro cabeça que quando aí mano tá aí bom chico com então vai Não, ainda vai. Vamos, né? Não, é também se comida também se é, tá já? Então diria certo nível não, dus. Shonan, nós outro evitado chega, agora nós arriba é parte de atletismo, é maneira aqui, mas não les. Sim, talvez você viu esse cara aqui, met doen heel les. Het agora eerste, tweede of derde klas. Eerste? Oké, great. Agora aqui wordt caballero grande da comunidade que eu também que está correndo que está assim depois de atletismo na Holanda e inclusive mês. Montari, danke per invitação rei, apoiante Santor. Sim, semana passada bata semana tremendo para nosso atleta, né? Antobra, eta bata que papel para boa com emocional presta, about as circunstâncias nan ko na tata bata den. Por exemplo, nós topa Jamie na competência, antobra deixar nossa sala, não sei semana para mim, para nós por essa acostumbrar que eu ver, então para nós malas perto nós sair de semana água zero, roupa frio, antobra, nós topa outro atleta nan de Kosovo que também abai para correr, então nós tura treino junto, nós treino Rotterdam. Pero eu ver estava incrível. Dus estava num certo momento para observar é muito não bom sobre aqui não bota treino em 32 graus, 33 graus, aí não bota treino em 12 graus, tá cambio enorme. Total, sim. Então nós observar todo muito na espécie cada treino com não spira tá sobre por aí hamstring blessure hobby fácil ora bota correndo dentro circunstâncias não aí bota vira mais oplettend quanto água não tá bebe kiko não comida não tá sobre tudo que aí botinho que observar bom seguro em simang que bota drentando a competência para tudo que aí cana bom para muito não há blessure net dentro training promete competência dus para água como tata/coach estava período em que stressful não bisava então sobre bom daí que te Holanda então é muito pouco ela placer estava período toch hoop ik cauteloso dus waar que bebe su vitamina dan que bebe suficiente água que é hora que me come echt hora na tempo tanto hora para mim com training tanto hora para mim com carreira que como tá come para mim que carreira antobra pero all by all me tô satisfeito de lo qual nós muito não a presta na Holanda. Eu estou contente com estar. Dishan tá de lonte, ela nasce na Holanda. Jimmy. Sim. Então, ela nasce na Holanda, que ela vive na Holanda, a você está na Bonaire. Nasce na Holanda. Vive na gran parte de sua vida na Bonaire, nós treina na Bonaire. Mas agora que ela vai viver na Holanda? Não, está na Holanda agora aqui temporariamente para correr 2 carreiras mais. Amanhã está correr 1 carreira para manter a forma. Então, outra semana está correr o nacional campeonato para senioren. Okay. Dus ela é tempo não é tem para tem correr, que tem seu recorde que tem agora aqui é por adrenta é senhor competição campeonato fácil sem problema. Okay. Te bico para correr é campeonato nacional de senhor, bom mês tem certo nível. Bom não pega meld por mês então para bisa como tá caindo é seleção para correr. Sobre nós temos que fazer hora só para a parte de junior, que a parte de senior, o mês tem certa classificação para poder competir. Então, eigenlijk foi hora o caidem é não selectável para correr a competência nacional e acaba de logro hobby grande. Nós não tá saca de cada onda dele tá saca 1.040.000, segundo 1.040.000 de reino holandês.
Panapor cria hits na semifinal, ja sowieso hits na, depois que vai semifinal ou final. Dus ja, para nós muito não pode classificar para core competência na acaba e acaba todo honor. Já acaba tom. Sim, já acaba honor que não pode, sim. Ja. E não tem contato com outro também, que mendi. Ora que já bem correr na Holanda, parem pessoal, quando é pessoal 3 anos. 2 anos. 2 anos, então e não na sera com outro que mendi, nós tem contato regelmatig com outro. Bo Utah sprint, het sprint of het dan met de harder? Deixa te correr, het sprint, het is 200 meter. 5-2. Antobra, ja, para mim, ja, eta para lo cual que la presta, me quer nos tour na Bonaire, nos da SVT, nos um grupo de coach dan. Antobra, nos da hope orgulhoso sobre se bewak bom, ora chega training, atletiek park. Por exemplo, caminho da Jamie da trein, eu vou ter gewoon boca abrir, vou dizer, maar na Bonaire nós podemos algo assim aqui. E mesmo está algo uitgebreid, detalhado, cultura constante, maneira que não tem na Holanda, nós não temos toda disciplina aqui. Mas at least é facilidade que eu penso, esta ajuda a chegar mais allá. Mas sobre a enana não tem turcos, a enana mesmo não tem parte de pista, não tem parte de gym. En dan meestal tem parte de fysio, que men turcos da bouw de dak. Um cos passa é atleta, é revalidatie, daarbij dat kijken, na te miren, na te kunnen monitoren wat kon je daarbij. Dus aqui na é een hoop difícil. Me interessa pedir todo dia para todos os atletas na queda sano, sem blessure, mas sobre é tão doloroso cabeça que nada. Se você tem blessure que nada, você tem que echt Bom, não tem um curso detalhado onde vamos estar of com, então aí nada também um tique mais difícil, pero já se atleta fora chega num nível maneira é uma aqui dus já sowieso não mais dormir pão, comer sano, beber vitamina, então essa aí para procurar porque é saudável. Mas ponto longe acaba com Kiko e com não tem que comer. Tu vive na Bonaire, vamos pensar que na custa caro. Que na dana o ano truque pão, comida merdia, então com pisar, com esta come que na. Deixando como atleta pode ter nog vrijheid para na tem menos tem cheat day. Dus cada 2 semanas tem cheat day que tá é para kies, é mesmo para kies. É pode dia biane of é pode dia domingo. Hoje biane nós tá dando cheat day como já sábado noite. Mas sobre hoje biane já sábado que tem esquema que nós tá treina é dia eigenlijk que treina tá mais pisar. Nós já agora que eu tenho inteiro dia domingo para o corpo para rest. Então para se é daí tem su cheat day já biane, você sabe já sábado tá dor de cabeça para felt. Então para é mesmo tem uma promessa que o atleta não caminha para não pôr, para não dar landede, para não sair, ok, eu não assim assim aqui, nós está sentado maneira. Mas me tá interessante, so a mim não sabe, mas com это vai escola, это na liceu, ok. Maneira lá no bisa, elanta dia de atleta assim, elanta mainta que tá come? E na sua curva com pão? Eta come opi maneira muesli. Sim, muesli. Muesli, então para webo erebe. Of atin dia tu come maneira brinta. Webo erebe, webo da quase basically todo dia den. Então para até a merdia tu come mais pasta. Eta varie. Então para atin dia arroz com galinha, para basically hopi tiki vet. Hopi tiki vet. Sim. Mas tá peixe galinha. Sim. Hopi pescado também. Então para hopi verdura, hopi fruta. Dus het traz o baque de fruta. Então para tudo que está para na Bonaire to hopi caro. Want para me comparar como que custa na Holanda, o preço na Holanda é hopi mais barato. Dus eigenlijk para por, me espera ooit den futuro tem mas de uma maneira estrutura para top sporters aqui na Bonaire. Wanneer bijvoorbeeld na Holanda, na tem met topsport scholen, que tem echt scholen que moet je dan daarbij als je topsport, é porta atletiek, é porta voetbal, tennis, whatever. Então, é muito não é tá é privilégio, como na porta bijvoorbeeld se nativo competir,
Vai competir, então hal em todos outro dia. Dus me espero de futuro algo assim por bini Bonaire. Então é muito na que não tem bepaalde status. Me agora foi que pesquisa que tá. Tem A status, tem B status. Então não pode ajudar financeiramente também do governo com certo subsídio. Quando não pode comprar na mesma coisa também era spike, clothing. Não korting riba na costa na tem compra. Dus assim algo se nós põe algo assim de futuro na Bonaire, это ajuda. Botanya estimulação bem muito não. Isso é de futebol na vai treinar mais duro, mas não pode behind certo status. Dentro que den direção aí nós mesmo começa a pensar para assim engrandecer esporte. Em general mais tanto. É mesmo atletismo só, mas outro esporte. Ok, maar é parte aí de quem está é responsável pelo daquele. É parte de qual, né? Lá que não visa só para ter estrutura para algemeen para topsport para poder chegar classe B of A, etc. Me quer que ja in de band is ook een parte in de band. Met de keren, dus met de keren mestra een structuur entre de deputado de deporte in de band, waar ik na mes was ook ik weet bij toen mas energia de organisatie. Pessoal, é tão tique, ja. Wanneer we het op meeste hebben uitgebreid, maar is een lano, maar het tão tique custoso. Het tão tique custoso, sim. Sim, tudo coisa que você põe, porque assim bom, é custa sempre. É bem vanzelf. Quanto atleta tem de atletismo na Bonaire ongeveer? Quanto muito tem? SV tem ongeveer zo'n 70 para 75 membros. Muita. Antobra, muito não que preparar agora aqui para competir, nós estamos ongeveer 10 para 5 muito. Que mendi это basta. Sim. Mesmo basta. Aqui na nossa estava bem para nossa bairro Grenada. Imensa que era assombrar com tanto muito tá interessado em deporte aqui. Maar nós estamos indo op bom steuning de Atletiek Unie. Dus ano passado nós saímos container com material novo. E não está ajudando hopi bom. Sobre anteriormente estava local com nossa team, nós mesmo assim imagem com ele. Para agora que nós saímos container com roda na novo, start block na novo, pions, timers, dus tudo que nós aí também está dando é muito não smack para bem treino. Dus figurava de futuro nós tem athletic park para atletismo só com bana, net, que coisa assim é wow effect é mês. Está dando muito não hopi gana de bem treino. E a mim tá querer que na Bonaire nós tem talento não para atletismo, para sobre que tem força para correr. Então me tá querer maior não também, mas assim não é certo. Toma tique tempo, dedicação é muita. Então lá é bem treino para sobre a mim se tá querer que o Bonaire tem talento que nós podemos chegar hopi leu. Maneira que sou. Ok, wak. Maneira de futebol, nós somos um país mundial, passou para nós outro membro FIFA, ok. Agora tem atletismo, membro de quem vamos estar, para botar tem é top, que o país lá que nós precisamos Olímpicos Spelen of mundial. Den uma publicidade. Para atletismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Devido que nós não temos body, mas Aruba tem Olímpico Comitê. Para atletismo, também nós mesmo passa via Atletiek Unie, da Holanda. Dus para nós muito não chega Olímpicos Spelen, na mesma vai via Holanda. Na mesma vai via Holanda, mas com o jurado correto. Que mande ora e com o mire nós mesmo Holanda. Mesmo Holanda. Então já que para Holanda tem custa plata também, não? Sim, está custava. Sim, está custava. Agora, o holandês na mesa não está interessado nos atletas, não? Sim. Não está mira talento, não está mira não por assim logra algo, não? Seguro. Nós tem isso também den França. Também está botando aí na não tu nós na Zaza França. Den sobrinho de Jamie France, né? Ok.
Maar ora kunnen bij Holanda, het corre bouw die nummer de Holanda of Eta dos pa tres anos pasa nang cambia regla nang na Holanda ko club nang di Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Minosaco, Aruba, pero nos nang agora aqui sim, nos pacoren na Holanda gewoon ingeschreven na een club di Bonaire. Mas o tour club de Bonaire of tour club de Curaçao e Sint Maarten está conectado diretamente com a Atlético Uni agora aqui. na Holanda. Na Holanda. Não estava da maneira antes, 3 anos passado com Sibo, que corre competência na Holanda. Bom mês está ingeschreven, bijvoorbeeld, naar een club na Holanda. Por exemplo, op die nos Antiano bij naar Rotterdam Atletiek of Haag Atletiek. Maar agora aqui is hij nog mister mas. Dus agora aqui gewoon se você inscrever na bijvoorbeeld naar Bonaire SV Athena. Por corre competência legal na Holanda. Is aqui tua informação hobby bom. Essa é um caminho que hobby ele não sabe, pero está, atletismo está indo em boa direção, hobby boa direção. Então, constante é caminho a começar a caminho na começar a abrir para assim aí mais atleta para ir a Holanda e competir, na competência na grande está inscreven na SVT na Bonaire. Dus nós espera que no futuro que tenha mais competência maneira escola competência na escola contra escola. Então assim aí ainda não vai sair talento lá. Então espera que seja no futuro. Na Bonaire não está corre classe contra classe, você não diz escola foi quanto aí muito por começar com atletismo. Que me diz quanto aí? Foi 5 anos bem. Foi 5 anos. E hoje se é lá que a escola por asiele. Sim, maar corre wanneer een school contra school of we gaan dingen hoger onderwijs, groep contra groep. Groep contra groep. Maar ainda se het vorm system, ainda wat saca é talento não. Wanneer de Jean mesmo estava assim tennis. Antobra ela assim temporada tem que na interinsular. Antobra ela melhor mês ana interinsular ela vai correr é competência então ainda é liefde e amor para atletismo começar. Antobra etapa tá assim atletismo puro para é condição durante a sua competência de tennis. Então depois que o Covid dá lá dentro, antobra que tudo coisa para, tudo treino para, antobra é o único esporte que a mim pode ajudar com ele é atletismo. Dus minha estava assim lange afstanden antes, antobra eu não estava trabalhando na sapateia com treino, não estava assim que den training, antobra não sabia que só ser um coach, opere nombrar na coisa, então ele disse nós, ei, é que tem é talento, antobra, por exemplo, kies of tennis, of atletismo, antobra, ela quis atletismo, antobra, Está bem bom. Está bem bom. A mim gosta mira com a série Olímpicos Spelen, corrimento, mas é americano, né? Jamaica. E nós tem aqui, nós tem ainda mais muito leu de mi banda, nós tem Neisha também, de ela com o Jaio, também tá. Sim, na Holanda. Não, aqui não tem grande forma. Verdade, já eu também vai com o senhor. Vamos sempre vir no programa. É interessante. De Mike. Não, mas não sabe desse aí, pero é interessante sim para mim recordar. É um de prospecto, né? Sim. E também tá bibando na Bonaire. E também com esse treino, se que. Esse treino é SVT, né? SVT, sim. Pergunta na Bonaire. Quanto time tem? Na Bonaire tem time só. Time só? Sim, é da SV Athena. SV Athena, claro. Antobra, nós está bezig, 2 para 3 anos passados, nós está trainingscursus, nível 3 de Atlético Uni. Então, isso também ajuda-nos enorme. Sobre, você se continua treinando muito, mas a base de training cubana, antobra, esta é parte prática. Nós vai 2 dias com o grupo de Curaçao, então coach vindo de Holanda. Antobra, botar se tu coisa de prática, então depois botar parte teoria. Então, vou entregar opdrachten aan Cuba, mas assim, dobra, vou atender Cuba as lá, sim ou não. Então, essa ajuda nos hobby. Então, você mira com na Curaçao também que o atleta não está crescendo enormemente. Verdade, mas bônus vira, lá não diz mais bônus vira organizar, mais milhões atletas não também por destacar e
Passina, vai representar Bonaire, ora como mira na Holanda, me sabe que estava eu ontem, o francês, que tinha bandeira de Bonaire. Todos, se tanto tinha, bonito, sabe, botar aqui para ver. Botar aqui para ver, então, com imprensa, aí lá não bisa papel bom ou positivo. Fernando elogiar também Bonaire. Dijan, Jimmy, ora que pessoa nossa de Bonaire, nós bem correndo na Holanda. Jimmy também na Holanda, pero ora que vou apresentar com a bandeira bonaireana, tem caminho que não te gusta, pero na Holanda se atume com um abrir, então a vista também de mais Bonaire tal. Como é? Ok. Para Dijan, se que está para de 2 NK que está corre. 2 anos passados, ela vai para o primeiro NK, ela topa Jamie. Foi temporário, não está bom brother com outro. Pero o dia não sei, o primeiro viato, então pontra Bonaire tem um clube. Sim. Depois tic me agora treino da trabalho de Jean era eita quem essa que estava sobre é como bulana de roupa e competência. Então sobre bia nata mira basically é mesmo cara nata chega de semifinal final, então de repente nata mira cara estranho de semifinal e final. Sim. Então bota mira toch é hora que com parte de 2 competências de 2 nacional kampioenschap en dan começa a quinta Jean então é também bom. Ok. Nós hora chega para a entrevista, me tava que vai passar riba a Copa América com o Copa Europeu, momento, me sabe que você também tem, você está ganhando, você está bezig, você está como é que você algo você vai atletismo, você não, mas você vai futebol sim. Você vai futebol, não? Já, como é que você vai? Você tem um time? A mim tá Holanda sempre. Holanda só. Pera Afgano. Londres tá bom, Sim, Holanda, A mim tá de futebol me tá Holanda. Você tem um deporte me tá para Holanda. Já, se Bonaire time tá para Bonaire, Roma. Mas como deve, só me tá switch vai Bonaire, mesora. Mi sa que você está que durante nos por papel VJ etc. Pero agora tem algo bisa bo que mandi atleta na. A mim se tem muita que quer ping train, nata sempre welcome para ping train. Antobra trein nata riba depende do nível. Antobra trein nata começa a ping train riba jama acho que já webs for imitar 6. Antobra, se você willing porque na stadion, stadion na praia. Sim, stadion de praia, sim. Antobra, nata welcome, nós se comunidade de 5 anos vai arriba. Então se você vem try out o que está algo para vir sempre, antobra sempre é voorzitter não tem sempre na stadion. Antobra eu vou vir tomar informação, antobra eu vou treinar, se eu gosta, é sempre welcome. Ok. Mas muito bem treino, mais talento nós podemos outra saco for. Algo? Por aconselhar maior, não? Se você tem que está falar na casa, se você pensa tem, lá que bem atletismo, porque esse aí é deporte que pode escapar algo disso, atenção que é que está na devo e que tem atletismo e também lá que muito não começa a conhecer mundo de atletismo. So, a mim também, a mim notava tá muito bem essa hobby mais avançada em coisa sobre o esta foco que eu, pero a mim agora que Jamie abai, me tá aqui na Bonaire, eta na Holanda, assim né, pero tiki agora que nós vai Carifta Games, tiki coisa com isso. Uma coisa filha, coisa tiki mais então, o que me tá vai estar tiki mais interessado em deporte. E custo não é um que tem gasto alto ou chiquito ou para começar com um nível normal, basically então custava
não machar. Ora o nível começa a subir, o preço começa a subir sobre a vitamina que você tem que beber, comida que você tem que tipo de comida que você tem que comer, material que você tem que vestir também, você tem que vestir certos spikes, então se você corre bom ou não corre bom, porque bom spike é custava. É também as coisas com futebol, é também as coisas com racket e tênis, você tem diferentes modelos. Sempre mais melhor qualidade, você sentir mais melhor. Então, a minha cita quer dizer sobre a começar com diferentes spikes. Então, tem spike que dá uma dor de pia, você não tem melhor damping. Mais melhor spike é mais custoso. Isso é esporte, isso é do esporte. Mas coisas com futebol é outro preço para o outro. Mas agora vou começar basically als beginners. Não te custava basically nada. Energia para me estudar para o treino. Você a mim que meu papel com ele de tênis, meu papel com ele de agora que atletismo, meu papel de vôlei, você para mim parte tem tour tipo de deporte que não para quitar nos hobby não ferir a caia. Como de então esse é sano também para sobrar. É também de ambiente caminho com sempre é coach não guia não etc. Dus a mim pensa mais deporte, mas bastante é não positivo, bastante é não com que ajuda e por ajuda também que mende chonan você bem assim deporte, bem correr, bem vai vôlei, o qual tênis, javelin, que mende lá que nós vamos começar assim deporte, em que nós unamos tem coisa e que não tem que muito feito telefone, você já para não preparar e mais não correr, mais não mais liena adrenalina tá move e mais não por captar na escola também. Esse aí tá tem ponto mais também. Se tem maior ou outra pessoa na banheiro que está willing para ajudar também, que ajuda nós na training, também não está welcome. Sobre o grupo não vira mais grande, vamos ter mais coach. Então, esse é dolor cabeça que nós temos na banheiro que nós temos coach, mas não suficiente ainda. Se tem maior ou tem pessoa que está escutando agora que bem ajuda nós na training, ajuda nós, então também está por bem estadião, então será conhecido com nós, então nós podemos ajudar outro. Ok, bom. Eu danke. Então passa a slag na Copa etc. Rápido. Nós por mais rato depois. Bom, ok. Bom, bora subir nossa cabeça, pero amanhã nós subimos back. Amanhã me tem luta de programa que amanhã nós vai para frequente futebol. Bom, ok. Danke Romana. Bom informação, hobby tremendo, siga sina para sobrar. Nós me seguia, nós muito não. E nós me expor. Ok, oyente. Até aqui nós chega. Até amanhã com Joske. Omiras, Shonan, Omiras stay away. Que mendi tá abrir, duche, caminha que vou buscar boa comida crioulo nan, mas já duche mês drecha, nós tem away. Cabritos toba para $50. Nós tem chicken cutlet para $1 para plato. Tem colos toba. Essa aí tá duche. Tem york dentro, colo tem york dentro, essa smaak mais duche ainda com carne saco, rabo, botim, dessa coisa de $150. Sope cabrito, também tem para nós, por dar sope, kawa, sigue, cubos toba de
undi e comida nan ku nan ting. Tur e comida nan stoba, botan ya nan ku arroz moro, batata fresco assa, batata fresco halá, of com spinaci também dentro, com cuboqueire botan ye. Esse aí me gusta, é com spinaci dentro, botan ya verdura rebe, botan ya salada verde. Omiras, Einan Omar, Lupita, Allen, an turta guardabo com smile de nan cara. Nan telefone, número de telefone, tá 780-2880. Dal call, bestelbo comida, passa rato, depois bota si, dale comida e bota queda enter dia, stoma, yen. Punta Blanco Chicken Farm. Punta Blanco Chicken Farm é nana botar a galinha criollo. Galinha criollo, vou comprar 3 galinhas para solamente $10. Que mende, bota compra bo galinha nan, bota aí nana 3 galinhas, bota em 6 pia, bota em 6 hala, bota em 3 pechos só, só uma galinha tem pecho só. Que mende, bota 3 pecho junto com ele. Dale e galinha tem stobe, hasse, smor, grill, turcos, bopo assim cune tá queda dushi, galinha, nossa bisa galinha criollo, mas nossa maneira de bisa galinha de la tierra. Punta Blanco Chicken Farm, eta queda na Punta Blanco, número 90, su número de telefone tá plus 5269 367 5012. Me te repetir, plus 5269 367 5012. Ata, ayer, ta quem gana, reala gana. Yama va Flamingo, bom ega, pero yamar anto mamira ende ku or aiba rincon. Que mende Cuba que vai rincon vai wak boega, awe noite, vespa, independente, bota diz, dal or call na 73141, aí nanan orta hibabo livremente rincon com su bus 27, or. Orlando, eta hibabo, te rincon vai wak tour wega de Caia 4 e final também. Ok, nós queda até amanhã com Deus o poder. Peter's Restoration Banera Supermarket. De Chaluna para Jabiana nanta abrir de 8h30 para 7h da noite. Já sabe também Peter's está abrir de 8h30 para 5h da tarde. Se você comprar qualidade e também por maior, chama Ryan Miguel na 717-6446 e vou parar se vou bestelling, para se não chega, vou pôr tumele e vai rapidamente de Peters. Max Sumter Stratenmaker, Kaya Charles Picom Bom 5. Chama Max na 772-48. Não pega quantidades, pero pega qualidade. Max Sumter, mas tushi kusuku. Chame na 772-48. Max Trapa Abu de Jaluna para domingo. Ponera Tires and Service Auto Parts Center BV de nosso amigo Gami. Porque comprar tire para correr o Caia Nandi Boneiro, para o auto luxuoso, para o pick-up, para o truck e heavy equipment, Ponera Tire Service Auto Parts Center BV está situado na Caia Corona. Se você ter também chup para o tire nan, chama Gami livremente na 520-4306. Ex-Fiesta Box, situada na Caia Nikita 5D, está oferecendo todo tipo de decoração para todo tipo de festa, nascimento de anha, mudança, recebimento, primeira comunhão e também casamento e roupa cosmas. Chama Reira Maria na 795-4954 ou passa personalmente. Nanta abrir de Jaluna para Jabierna de 8h30 até 5h da tarde. O mera está vendendo por 17h30 pastete croquete, também Johnny Cake, pão com tuna, pão com salada e carcó, pão com salada, de tudo o que cuboque. Corda bom, parte tarde nanting é galinha com batata, e pork chop com batata, e lomito com batata, e também é duche hambúrguer. Chama Omiras na 780-2880. Omar tá aí com sorriso para servir, e também o Ellen, Lupita, Alan e Rashida. Carlos Beach Bar. Se você vai sinta de Bahia e dar cocktail, passa livremente na Carlos Beach Bar.
Carlos Wiesbar está servindo também tudo o que cubuque. Shonang, pai livremente na Carlos Wiesbar e sinta desfrutar de Bahia de Bonaire. Teletransport de nosso amiguito Roderick Engelhardt tem para ajudar. Não está oferecendo loader Bobcat truck. Se você limpia o curado de casa, Roderick tem para ajudar. Também não está transportar pedra e santo. Chama Roderick livremente na 795-3639. Ellen Ganspa, de nossa amiguita Stephanie Hagens, situada na Caia Governador Endebrot 66. Não está oferecendo acrylic gel nails, piap, manicure, pedicure, massagem facial, hair treatment. Também pode chamar ng pabosita na 77-77-77 e também na celular 785-7777. Kunuko a lei situada Caminho de Lac 38, está oferecendo toda sorte de comida Suriname, dominicano, criollo, abrir for de Jesus Norimainta de Jesus Nordianoche. Se você deseja de esse pedido, chama a carreira livremente na 785-3009. Mac Enterprises, situada na Caia Monsieur Nuent, está oferecendo limpia burput, porta-pot, plástico, VIP trailers, generators lights e towels. Nada representante de café barista. Chama livremente na 717-3845 ou 717-3848. Também na celular 796-3845. Stone Crusher NV de nosso amigo Herbert de Jong, situado na Caia Indústria Zuid 6, está oferecendo para poder caso novo, santo e pedra, betão e também ready-mix. Chama livremente 717-8728. Ackerman Auto Supplies kunang Hyundai, Mitsubishi também Ford. Me está recomendado para o modelo ng nova que acaba de chegar. No lubida, o Ford Rangers também tem e kaya dominar. No papia mes de Ford Ranger Rond Bonaire. Po passa botamire net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse ta onde auto nang mas elegante ora e passa riba carretera nan di Bonaire. No papia mes de Santa Fe. Di Hyundai pa boqueta ku fe. Elantra ta hopi model ting. E tukson novo riba mercado. Nanta masya gusta. No queda sin visitar Ackerman Auto Supplies. Napa Auto Parts tem tur pieza para tur auto, spark plug, platina, condenser e punta de asna. Pomester oil filter, full filter, water filter, air filter. Tura sa kinang, puta hayanang na Napa Auto Parts. Tem tire também na stock, nanting bateria, nanta traslang hidráulico e nanta representante de tremendo zeta que chama Valvoline. Loteria Pavo Real caminha sempre vai botar ganador. Podem pensar de pura suerte ave, mas a dia cruz tá bom. Me tá recomendado ave Loteria Pavo Real. Posaco agora que vou por swipe também na tour cantor de Pavo Real. Tanto Rincón e Playa. 10 cantor de número Rond Bonaire. E que mesmo amabilidade, que é mesmo smack, que mesmo amor nanta tatabo. Suerte pa ave na number de Loterias Pavo Real. Pa popor tank tranquilo. Pump station Rincón, gasolina, gasoil, bota de gás chiquito. Tinzeta para motor, tanque, gasolina, como de gasoil. Yamanang na 717-6366. Bloque para bloque, tur bloque inta bloque. Bloque 4, bloque 6, bloque 8. Nos tapapia de fábrica, bloque Valentina. Cabecilla papilar, banco e betão, mesa de betão, balustrada, tudo isso aqui de fábrica de bloque Valentina. Tem Clementina. Tem Martina, Paulino, pero cuidado, para não brua, perde placa. Passou, é que tá bem de bloco, tá, é de pay. Valentina, pay de bloco. É o nan de mais tierno, mais tushi de mundo, tá é o nan que botar a comprar na Punta Blanco, Chicken Farm. Mucha nan de escola lagasa, o nan de winta tushi, pero mais que claro, se é nan de Punta Blanco, Chicken Farm. Patur heavy equipment aqui na Bonaire, vamos ter na Kiter, vamos ter de loader, vamos ter de bobcat, vamos ter de excavator, vamos ter de dump truck, tudo isso aqui na Kiter. Não tem porta e ventana de alumínio também em stock, de mais grande aqui na Bonaire. Porta e ventana de alumínio, Kiter man, na Caia Corona, pegar com Tungfang Store, não tá guardado.
vamos ter algo para bobistinete, me tá recomendado Tung Fong Store. Vamos ter de um perfume, Tung Fong Store. Vamos ter de cospa assim para bocas bonita, Tung Fong Store. Não tem jeans, não tem blusa, não tem machine de coser. Oh, mas a roupa cosmes, não tem na Tung Fong Store. Cerca lisa vamos ter tá. Flamingo Party Rentals pa bustul ng mesa, panha de mesa, tent, 7 days, tayo, paste akrel, pa casa 2-3 bia, kosno abay bong. Botin pensa di casa atrobe, divorcio adala din. Boker invita hende nang bintuman nota di divorcio. Botin yu tabay hasinang primera Santa Comunión. Abo abira Abraham, ami abira Sara, patura sa kinang, yama libramente Roxanne, Shahaira y Germany. Flamingo Party Rentals. Criabon, patur comida pa bestia, cachorro, pushi, cabay, cabrito, carne, vaca, toro e também natin comida pa gans, pato, pawis, tur na Criabon. No lubida, nanta queda caminda ya tobacco. Union Mini Market a receber fruta e verdura fresco ayer. Minha passa a tarde mira aqui, quantidade de fruta e verdura fresco acaba de chegar na Union Mini Market cerca Patrícia. Vamos ter de cru na caia emergenciana, que está servindo roupa bonita para pôr com fruta e verdura não fresco. Patia, mango, melão, na a receber também anasa. E mandarina no papia mês, roupa duche sua. Union Mini Market. Vou chamar Patrícia na 717-2278. Bonera grel de nosso amigo Mike, bomesa, vou quer comer duche, vou quer comer sabroso, mira aqui, tá cansa de comer pão de hora não de tarde, vou quer comer bom lomito, bom pork chop, vou me tá recomendado para cerca nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida na, mas já duche mês, e tá cozinhar tudo o que bota desejar. Vou passar livremente cerca Mike, e tá vendendo, né de hora não de tarde, da caia Betico Cruz, e não botar a Mike o sugaroshi, para trempang de hora não de tarde. Clapa servibo, Mike, saludo pabo. Porque cana mainta para peso, popar pasa livremente seca Egon Manuel na pastete amor aya canto de agua. Seca Egon bota yabuku, justan de lamonchi, justan de tamareng, e também bota yabuku todo tipo de pastete. Pasa livremente for de 5 seca Egon Manuel aya na canto de a playa. Silfam Cargo and Services. Bota viniendo Bonaire pa Biba, llama Gerald Silveri na 701-3322. Gerald Silveri te pa servibo 13 container te Bonaire ku turbo costan de cas. Também Gerald Silveri te ayudabo pa tudo lo que cuboque de carga for de container aqui na Bonaire. Gerald Silveri su bobcat e su pick-up plan te pa ayudabo. Llama livremente Silfam Cargo and Services. Gerald te pa servibo. Pastiche, amor, pastiche. Turma inta bon trempan, dalbo desayuno inang, etabo, opibon, eta come bon. De druk, ribo malicom, colo verde, ting e mio paration di pastiche. I Johnny Cake nan kunde de prepara e momento e body lanti. Nantali bra bra brum brum, papidie. Bra bra brum brum, gota gla. Pastiche cosnabi, Ting carne ham queijo. pastiche carco, pastiche pisca, Johnny Cake seafood, Johnny Cake carco, Johnny Cake roquas. Nantali bra bra brum brum, papidie. Bra bra brum brum, gota gla. Abri di già luna pa viernes for di 4 passati 6 di mainta te cu 10 ore di mainta. Cu tremendo pastiche nan i Johnny Cake nan. I riba già sabra abri for di mitari 8 di mainta. I riba turgia viernes abri for di 6 ore di tardi te 10 ore di noci. Cu gyros, shawarma e satè di shrimp. Numero di telefono 795-2899. Ya usa, sa pastiche and more. Nantali bra bra brum brum. Awe, mi também direito a me curar casa com diferente mata de verdura e também erva para me por cuidar minha saúde. Na onde me põe a mata e verdura? Na Green Label, nanta queda na Caia Indústria 28. Nanta direito a curar, nanta decorar a casa, para dentro e para fogo, todo tipo de mata e também na flor lang. Vou por chamar Esther Pitt na 795-0203 of 777-3636. Nanta direito a curar a casa aí que dá bonita. Green Label. Dushi, mi telefone danha, pantalla vira preto. Como tá assim,
Hi mami, hibena iFix Technology. Nanta drecele mesora pabo. Na iFix Technology, nantin tur sorto de accesorio pa tur tipo de telefoon. Dushi sali a woki mes by iFix Technology. Nanta queda na hanchi ambuana number 1. De container mágico colo preto. Tambe por yamanang of WhatsApp nang na number de telefoon 786-3333. iFix ta abri di jaluna pa jabiarne di 9 horas pa 2 horas da tarde e 3 horas pa 6 horas da tarde. Já sabra di 9 horas pa 2 horas da tarde. A worsimi connection ta current mundo. iFix Technology. Porque un bom desayuno, Cherry's Cake and Fruit Pop. Porque bebidas con juice natural, Cherry's Cake and Fruit Pop. Papá, a mí que paletas. Na Cherry's Cake and Fruit Pop, botanya diferentes sabor de paleta. Cherry's Cake tem antojito también. Banana split, cocurucho, ice cream, tu chimes. Também tem hopi bolo. Bolo de 3 leche, quesillo, enfim. Hopi cos dushi. Passa na Cherry's Cake and Fruit Pops, pa bomira com bom mesuovo. Nanta queda na hanchi ambuana número 1. Abrir de jaluna pa já sabra de metade 7 mainta pa metade 7 da noite. E já domingo, 2 horas da tarde pa metade 7 da noite. Yamanang na número de telefone 780-4048 of 782-1567. Hasibo pedido. Cherry's Cake and Fruit Pop tá sabrosíssimo. Experto nang di Optica Class por controlabo o recomendabo e mio brel na midi. Brel di solo pa bisti riba brel di vista, lens di color na midi. Optica Class tem acordo com ZVK. Lugar de parquear, nota um problema. Horário de serviço tá de jaluna pa jabiarne di 8 horas pa 12 horas e de 2 horas pa 6 horas. Optica Class tá é único óptica que tá abrir riba de sabra, donando serviço de mitari 9 te mitari 1. Pa mais informação, chama 717-0455. Optica Class. We are more than a good update. Pami é área ng aquático de Bonaire, ta é lugar com mita pai para passar bom com minha família e amistad nang. Pami é área aquático de Bonaire, ta nos lugar de recreo, camina, practicando deporte, nos celebrar naturaleza. Para mí, los humedales de Bonaire son lugares llenos de descubrimiento y aventura, explorando la magia de la naturaleza. Voor mij zijn de waterrijke gebieden van Bonaire een betoverende onderwaterwereld, een plek waar ik geniet van de schoonheid onder water. To me, Bonaire wetlands are the embodiment of our commitment to conservation, preserving this natural paradise for generations to come. E área ng aquático de Bonaire significa algo diferente para cada de nós, pero juntos nos tem o compromisso a proteger e tesourar seu ecossistema vital. Assim, nos mesmo manter lá para sempre. Aquí, toma mensaje de Sinapa, financiado por el Resettlement Program, Unión Europea y Expertise France. Descobri a resiliência que está viva em cada de nós e guardo inspirar de nos passado conectar. Usando-lo, diálogo abrir. Não é solamente evento, é movimento. Unibomés de sala, junto com Nicole Terborg, e experienciar discussão abrir tocante o impacto psicológico riba no web for de nos passado de esclavitud. Experto ng local Mimi France e Sheidra Barromeo e outro artista ng talentoso também lo cargue anoche aqui. Passou junto, nos tabay quebra tabu. Não perde a oportunidade única aqui, dia 22 de junho de 7 horas para quarto passado de 9 da noite, no Conference Room da Marriott Hotel. Essa aqui é mensagem da Biblioteca Pública de Bonaire e Entidade Pública de Bonaire. Banco amigo, tá de confiança, líder de fiança, único pirata. Banco amigo, com 100% nós tá sirve comunidade. Banco amigo tem pra cada chiqui. FCB. Tá mi banco, bom banco. Particuleros desarrollo. FCB. No está más con banco. Banquene Bonaire limpi, banquene nos está limpi. E poi di sushi chi se li bonti di dominar. Esta se su pativa sushi landfill. Amo asitivo, solo para tu sushi como team. 90 o tira de mi sushi. É boniteza de Bonaire, tá sua limpeza. Cuida meio ambiente e também naturaleza. Onde importa se bota grande ou chiqui. Reduzir, reusar e também reciclar. Agora olha se vos tira
culpa friamente placa. En verdade, tá aí de situação. Pavisa que me central, que mandele pa prisão. Se tá assim, tá será en de evitar Boneiro, não tá será. Atracador, criminal bom organizar, tabula bem Japão, danda dentro do lugar, com pistola e machete, mientras um polícia lá sonho que tu vai, chamada, ira, anda viva. Nos insta carga, o racido direito, jamba rombo de moer, tatuta raciredo, cegueira sacada papia, aveta pengu asap, promeco não pensa, e a aguenta tá conheci. Mira coca para vira, que rombo andiano, e a nota sali, o su senhora, pessoa tabula fo, mas olha de weekend, alto eta que moeta que da guarde. Macho antiano, tamiolo pagatino, sigue salimoso, pa guañabo con sorpresa, un día no llega, con un toro de bocas, na boya que vestí, le fue un clavo, te equivoqué. Ora comiti placa, ai ta macha amigo miti. Ora comiti, hasta mi cachota corre fami. E pude com tas limami, un talaga mi caricie. Ani chupa cabro, que mira mi ni pinta. Risto, palanchi, diga vida espiritual y otro tamira espíritu. Boca la tapiri, pa Dios bendicionado. Y antes con la huevo, tapiri Dios pa tu mago. Sigue pa minha pai, chama me equivoquei. Mi consciência tá limpa, me tá viva na paz. Me tá bom com mi Deus, ando bom com mi família. Vou seguir pra minha pai, de dia bolenga, dá la bom, pogaró. Ombo Santos, que vi doi corra, tá aqui com massivo, como que rabia arriba a mim. Que eu la cubo que, bota las trame cubo ben, pero bom porque pra mim, posso Senhor, tá mi guardador. Ombo parandeiro, que já tô de vaina, botin carilhante, pero botum polebra. Tá una sali, boneriano, tá cobarde, vista de guamón de tanto pelo, me tá para guardado. Mira como o mundo cambia, tu ende tinderete, ende riba ende, ando bonchi riba bonchi, para cuspada, e conchi de conchi, hip hip hurra, taulana
rumbo. Ria, 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 que seremos llevar cosas chiquito que puedo andar en molina. Ay, machita llora, ay, papachita y mami, de bonita de mi brasa, mi volanta, baila quiere. Ria, 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 que seremos llevar cosas chiquito que puedo andar en molina. Ay, ¿qué tal acompañar? Ay, guarda a mi lado, aguanta mi guapa, no porque de maíta. Ria, 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 que seremos llevar cosas chiquito que puedo andar en molina. Ay, el barco chiquitito, ay, el barco navegante, barco sin timón, no consigue más su rumbo. Ria, 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 que seremos llevar cosas chiquito que puedo andar en molina. Papachita y mami, ay, mamacita llorando, qué bonita de mi brasa, con mi volanta, baila quiere. Ay, otra. Ria, 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 que seremos llevar cosas chiquito que puedo andar en molina. Agua pa' yo ya vaya. Agua pa' yo ya vaya, ve. Agua pa' yo ya vaya. Tu rinde que la va por pío, ya ve. Agua pa' yo ya vaya. Que baña yo ya también, ve. Agua pa' yo ya vaya. Que la va por pío, ya ve. Agua pa' yo ya vaya. Agua pa' yo ya vaya, ve. Agua pa' yo ya vaya. Que dos años ya también, ve. Agua pa' yo ya vaya. Vaya yo ya, vaya, vaya, vaya. Agua pa' yo ya vaya. Agua pa' yo ya vaya, ve. Agua pa' yo ya vaya. Que la va por pío, ya ve. Agua pa' yo ya vaya. Que la va por pío, ya ve. Vaya yo ya, que la baña, va. Agua pa' yo ya vaya, tiempo. Agua pa' yo ya vaya. 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 Medita día, hasta día noche, tu camina, mi radio está. Voz de Bonaire, pa' allá en el lado, a conquistar mi corazón. No está por nada, componer mi día, a sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa' grande y chiquito, el radio que siempre está. Oyente, boa tarde. Ave nós de programa, de style de noite su programa traz de notícia, pero ave também promebia comita vai entrevistar par de damita en namachá, net mês aqui. Tem dinanta papel holandês, está no meio, pero mita espera que também promebia, como está trecele, duidelijk, para tudo por compreender, pero a mim mesmo é importância, pero é só que te dá informação, essa é importante de programa aqui. A intenção do programa aqui está para não pedir nós para não vir dar informação over de programa, evento que não bisa é evento de You Sin Dolor. Ora como bisa You Sin Dolor, porta You adoptar também, mas aí me tô bem entender depois que tá Kiko. Me tá começar com Shaidra, me conheceu bom como Cocochá de cantica, canto crioulo, então, nós introduzimos mês e isso que foi que mudar. Ok, bom tarde, todos oyentes, não? Mi nombre es Shaheira Baromeo, a mí me siento aquí no como Cocochá, no como cantante, pero me siento aquí como un orador para el evento de You Sin Dolor. Como una persona que nos experiencia a vivir tanto como un mama sin dolor y también como un You sin dolor. Ok, bom. Nós temos mais aqui rato interessante. No siguiente invitado também está de Suriname, está cerca de nós aqui para 2 semanas, 1 week of 2 weken? 1 week. 1 week maar. Maar ja. Voor mij moet
maanden zijn, of niet? Snap Oké. Eta bini, eta ela straha e programma aki kuno se llama podcast. Ja, Nicole, vertel wie is Nicole? Bontadi, mijn naam is Bontadi. Mijn naam is Nicole de Borg, ik ben journalist en documentairemaker. En ik heb een podcast gemaakt, een documentaire audioserie, dus alleen maar geluid. 6 delen, afleveringen over, 6 afleveringen over opgevoed worden bij bijvoorbeeld een oma, een tante. Iets wat we allemaal kennen, toch? Op Bonaire, Suriname. Iets wat heel erg gebruikelijk is. Wat geen taboe is, maar het vragen waarom, vaak wel. Vaak hoor je gewoon van, ga bij je oma wonen. Maar je vraagt niet waarom. Het is normaal. Het is heel vanzelfsprekend. En ik heb daar een serie over gemaakt. En daar heb ik heel veel reacties op gehad in Nederland. Allemaal persinterviews, reacties van mensen, berichten, mailtjes. Allemaal mensen die over willen praten. En die ook willen vertellen wat zij hebben meegemaakt. Want het is iets moois, hè, dat we voor elkaars kinderen zorgen. Maar soms kan het ook heftig zijn. Dus daar gaat het over. En daarom ben ik hier om verder te praten met allemaal mooie, goede gasten. Ja, straks vertel je meer over. Ja. Oké, dus nós trabalhamos para Shahaidra, com a primeira pergunta. Que tabo experiência como you sin dolor? Ok, kita também experiência como eu sin dolor. Estava da bonita, se me bisa, está bonita. Bani bonita também toch doloroso. De compos bota contra o meus combin bota de bota cerca. Door de bisa, door die contra o mês de com não seca bo mama. Of ku botatan do tox di kong porta seka boela e turbo outro tanta não. Of je misa singi de mi caso di kong toch lanta maneira rumang di mi tata. Ok. Outra pergunta. Eigenlijk, mijn zaak is als je of Nicole pergunta aqui, dus waarom hebben jullie dit programma gemaakt? Nou, dat heeft de bibliotheek heeft dat georganiseerd. Ja. Want die hebben die serie gehoord. En toen dachten ze, wij willen hier iets mee, op Bonaire. Want hier zijn ook heel veel verhalen en heel veel mensen die over verder willen praten. Dus de bibliotheek zijn initiatiefnemers en organisatoren. En die hebben dat... 22 juni is het event, hè? Jij kan het misschien beter vertellen. Ja, ben die doos die Unity evenemento. Sim. Si di setor per nebor, ando di qual non stai ami Nicole, também com a senhora Mimi, ando evento aqui torta para nós estar mais conscientes, mais bewust. Também com essa que está existir. Ando essa que está um parte com a mida mere como banki para tabu. Okay. Passo eta existir, ando eta pijnlijk, eta dolor. Pa you sin dolor e também para mama sin dolor. Ok. Que comitem que compreender wat de you sin dolor? Wat moet ik begrijpen onder een kweekje, een you sin dolor? Dat is eigenlijk een kind dat niet bij biologische ouders woont of opgevoed wordt, maar bij iemand anders. Bij een kennis van de familie, bij een oma, bij een tante. Wat heel gebruikelijk is, maar waar we niet altijd over praten. Ja. Dus wat betekent het om... bijvoorbeeld, ik was 13 jaar oud. En toen werd me gezegd, ga bij je tante wonen. En mijn broer en zus, die bleven achter bij mijn vader. En ik heb daar nooit vragen over gesteld. En zo zijn er heel veel mensen die misschien iets hebben meegemaakt, maar er nooit vragen over hebben gesteld. Maar ook mensen die bijvoorbeeld kinderen in huis nemen. En je doet het gewoon, maar we praten er niet over. Terwijl er heel veel over te zeggen valt. Waarom doen we dingen? Ja. Hoe voeden we kinderen op? Hoe praten we met elkaar? En als we dat vaker doen, dan weet ik dat dingen nog beter zullen gaan. Ja, dat eigenlijk, ja. Nu dat ik dit hoor, dan denk ik dat wij een onderscheid moeten maken tussen een geadopteerde kind en een you sin dolor. Nou ja, kijk, iets wat kweekje, het woord kweekje, Surinaams, Nederlands woord, dat gaat dan om informele pleegzorg. Dus zonder papieren, zonder de overheid. Dus gewoon van informeel, hier, kind gaat bij oma wonen. En dat is iets wat heel gebruikelijk is op Bonaire, op Curaçao, in Suriname. Er hoeft geen overheid bij te komen. Ja. En dat is mooi, want het is prachtig.
Dat we voor elkaars kinderen zorgen. Toch? Dus het is positief. Maar kan ook negatief zijn. Het is in ieder geval goed om erover te praten. Want er zijn ook mensen die het als iets vervelends hebben ervaren. Maar er zijn ook mensen die dat iets moois hebben ervaren. Maar het is in ieder geval mooi om over te praten. Waarom gebeurt dit, denk je? Of is het een reden? Is er een onderzoek gemaakt dat dit gemaakt wordt? Nou, ik heb dus die serie die ik heb gemaakt, ik heb 3 jaar aan gewerkt. En dan heb ik met wetenschappers gesproken, sociologen, antropologen. En dat leidde eigenlijk terug naar dat het eigenlijk over heel de wereld voorkomt. Op plekken waar mensen samen de zorg delen. Bijvoorbeeld, een kind kan beter onderwijs krijgen ergens anders. Maar ook wat heel vaak is, hebben mensen bijvoorbeeld kinderen, 10 kinderen of zo. Of, dat was vooral vroeger zo. En dan was er een zus, die had geen kinderen. Nou, dan was het makkelijk om een kind daar naartoe te sturen. Dus het kan al verschillende redenen hebben om voor elkaars kinderen te zorgen. Maar eigenlijk, vader, moeder en kinderen is iets van de laatste 70 jaar. Daarvoor was het heel normaal om voor elkaars kinderen te zorgen. Dit is pas iets nieuws, hè? Dat kerngezin, vader, moeder en kinderen. Dat is eigenlijk iets van pas 70 jaar geleden, na de Tweede Wereldoorlog. Oké. Ja. Oké. Qua influência sa kitapa dat ding ribo bobida. Meneer de Bisa, meneer Nicola Bisa, que porta positivo e porta negativo. Então, de caso que esta tem tudos. Então, tá para bom singu busca para bawak, kiko botalaga influenciável, lá nós que assim aí. De meu caso, tá, meneer Bisa me tava tá, meneer Romang de mitada, dus malanta seca, so mi vela. Então, influência que tem nos Bisa que tava difícil, tá, me ok, quem tá shahedra, de com. Passo bana de mitada, me tem também su scelte rumana. Então, scelte rumana, tu nem era decidir que eu tenho passa com a hedra. Então, se bisami bem links, outro bisami nota rechts, então a meta para mei. Então, tu diz, ok, tá, me tenho bai para esse Norábia, para essa aqui Norábia. Então, constantemente me estava buscando, ok, quem da hedra, de quem me deu escuta, como para me bai, para me portar no essa ave persona como está. Pero me awake mais tanto foi, ok, para mim mesmo. Se me escuta que essa aqui está, se me não escuta que essa aqui está, então se tem influência que tem com a mabisa, ok, a me kita shahedra mesmo, que saquem da shahedra, então a mascoe, por exemplo, da tá com uma sala fora de casa para mim buscar o que come mesmo por escoe para mim mesmo. Esse. Que mende you ku baby você que outro tem chance que het landa tussen, sempre tussenin. Depende com a situação, tá? So, por landa também, se que, por exemplo, gente só, pero de mi caso, tem mais tanto gente de casa. Então, não tá miso. Então, esse tá pone ku botigo ando metin prima nanta me ku botimira ang na mama sita soro panan combina mang dan sita haya algo to amino eu ami tu bewa com mita has mita me haya então por escoe passe algo negativo ou positivo for ije of the escoe bo bis okay ban wa cosa dil kune anto pa bosale pa pomens. Ok, bom. Você het programma que eigenlijk we zijn programma noite chama avutacinha junto nós bij die land. Snap je een beetje, Nicole? Ik kan een beetje verstaan. Vertaal bijvoorbeeld. Wat is het belangrijk? Nee, maar dus iemand noche had een programma elke dag van maandag tot vrijdag. Dus na de programma van sport. En hij noemde, de jingle was ik leer, wij leren en samen gaan we vooruit. Precies, dus, en dat is het. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben docent. Maar dit is voor mij voor het eerst. Want ik ben gegroeid in een gezin tot toen mijn vader en mijn moeder doodgingen. Dus het is één gezin en eenduidig. Dus het was gewoon perfect. Nee, niks is perfect. Maar dat is mooi toch? Ja. Dus daarom, soms heb ik moeite met bijvoorbeeld mensen die in 2 gezinnen, 3 gezinnen zijn opgegroeid. Dus daarom is het voor mij nu nieuw. Ja. Dus, maar ik denk wel,
Ja, want volgens mij, u kent het wel, toch? Dat u dan iemand kent die bijvoorbeeld bij de oma is opgegroeid, ja, toch? Ja, maar ik heb nooit bij stilgestaan. Nee, dat is precies. mijn probleem. Maar dat is het ook, toch? We staan niet meer stil. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. En in de psychologie hebben wij altijd geleerd op een perfecte gezin. Of in een, laten we zeggen, gebroken gezin. Maar met jullie, of een Yusin Dolo, dat betekent niet dat het een gebroken gezin is. Nee, want soms maar het is een gezin, maar het is geen biologische vader of ouders, laten we zeggen. Het is eigenlijk voor elkaars kinderen zorgen. Het kan ook zijn dat een gezin bij elkaar is, vader, moeder en kinderen. Maar dat een kind voor studie naar ergens anders naartoe gebracht moet worden en bij een tante gaat wonen. Of iemand anders. Dus het zijn niet altijd gebroken gezinnen. Het is gewoon dat de zorg verdeeld wordt. Dus dat niet alleen maar vader en moeder voor je zorgen, maar ook andere familieleden. Dus, ja. Oké, een vraagje voor jou, Nicole. Hoe heeft het maken van deze serie uw leven beïnvloed? Nou ja, ik heb er dus 3 jaar aan gewerkt en ik heb daarna zoveel reacties gehad. Dus het heeft mij op zo'n manier beïnvloed dat ik nu weet. Ik was eigenlijk heel bang om het te maken. Ik vond het heel spannend om over mijn familie te praten. Maar nu, door die mooie reacties die ik terugkrijg, weet ik van nee, het is goed om over dingen te praten. En het is goed om dingen niet bij je te houden, maar van elkaar te leren en uit te wisselen. En daarom ben ik ook op Bonaire. Daarom vind ik het zo mooi dat die avond er komt, de 22e. Dat we met elkaar kunnen praten. En dat we zien hoeveel we gemeen hebben. Hè? Als mensen en als families en als Afro-Caribische families. Dat we op dezelfde manieren opvoeden. Maar nu kom ik op een vraag. Is dit een verschil? Laten we zeggen, met hetzelfde in Suriname, Bonaire, Nederland. Is een groot verschil in dus als je een Yusin Dolo bent? Nou ja, wat je ziet is dat de Afro-Caribische gemeenschappen wel heel veel overeenkomsten hebben. In de manier waarop ze dus gezamenlijk opvoeden. Allemaal hebben ze alle gemeenschappen dragen een koloniale geschiedenis met zich mee. Wat nog steeds doorwerkt. In mijn serie hoor je dus ook bijvoorbeeld dat ten tijde van bijvoorbeeld de slavernij, dat mensen elk moment verkocht konden worden, vermoord konden worden. Dat er altijd bijvoorbeeld een oudere vrouw was die voor de kinderen zorgde. Toen was het al niet zo dat er een gezin was. Dat kon niet. Er was geen sprake van familie. Dus je zorgde samen voor elkaars kinderen. Dus eigenlijk een soort overlevingsstrategie. Dus het is ook iets moois. Dus het komt echt zeg maar uit een ver verleden. En tegelijkertijd komt het op heel veel plekken in de wereld voor waar er geen overheid is om op terug te vallen. Dan help je elkaar. Dan zorg je voor elkaars kinderen als je het even niet kan. En in Nederland ook gebeurde dat ook. Toen had je ook mensen, de buren die voor elkaars kinderen zorgden. Maar dat was heel lang geleden, jaren 60, jaren 50 en daarvoor. Nu weinig? Nu weinig, ja. Want nu weinig vergeleken? Ja, in Nederland is nu echt, zeg maar, is het veel meer dat mensen een heel klein gezin willen hebben. Dus vader, moeder en kinderen. Ja, het is niet zo gebruikelijk. Maar het gebeurde wel. Ik heb ook heel veel berichten gehad. Ook van zeg maar witte Nederlanders die vertellen dat ze bij een tante opgegroeid zijn of bij iemand anders. Wat is er nog meer? Sorry. Shaida. Qua tabata ratonang mas grande ora ko Atlanta unyu síndolo. Ok, me queria para hoje nós vamos compreender banda com mi mesta unyu síndolo. Met een mama também sendo lo. Dus ze da experiência também. Dus que o bem nos acu porta em maneira como lá no do pacolo mi também a tuma esse over. Então que data como experiência se também data um tique duroso. Ora bote eu com nota divo. Corda. Nós vimos sugena na de algo su mama com su tata. Então eu abo tingo bem educar agora de maneira que abo te querer tá bom. Então lo que para mim está mais difícil está toch para compreender de como é de ser acabou, então de como não se que sua mama. Pergunta, bom mês tem you?
Esse também eu sou uma das explicadas que para sim juist eu como mama eu síndolo esse também eu maar je biologico mesmo biologico minuto ok jammer eu recebo met de keren op comparar pensei muito bizarro se é biológico e é síndolo sim ok você sei muito como sei da toekomst ainda sim sei dat we moeten wat zei precies hij vroeg me over als ik een biologische kind heb. Nee, ik zei nee, dat heb ik niet. Nee, dus je hebt ook een kind. Ja, precies. Ja, moedersyndroom. Ja. Een kweekie? Moeder kweekie? Ja, een kweekie. Ja. Oké, dus... Metanya is een hoop interessante você como sobre aí aqui na 5, 6 anos vou bem conta também com ela passa com a experiência. Nicole, heb je zelf kinderen, biologisch en ook síndolo, kweekie? Nee, dat niet. Ik heb 3 biologische kinderen. Ik heb een tweeling, 2 meisjes van 8 jaar en een zoon van 12. Oké. Maar ik merk wel bijvoorbeeld... Ik heb mijn kinderen nooit naar de kinderopvang hoeven brengen... omdat ik altijd tantes had... of een moeder die voor de... En dat hoort ook bij die uitgebreide familie. Dus voor elkaars kinderen zorgen dat je het samen doet. Dus ik heb daar wel van ook geprofiteerd. Maar valt dat ook onder kweekie? Nou, dat pleegkind of kweekie, dat heeft allemaal te maken met die uitgebreide familie. Dus je hebt de uitgebreide familie, dat je samen voor elkaars kinderen zorgt. En je hebt de kerngezin, de nuclear family. En dat is kleiner, maar de gemeenschappen waar wij uit voortkomen, dat is vaak de uitgebreide familie. Waar het uit bestaat en hoe kinderen opgevoed worden. Dus dat je het een beetje samen doet. Ja. Het is niet zo van, je bemoeit niet met elkaar. Nee, je helpt elkaar. Ja. En ik weet niet hoe het op Bonaire is, maar is het niet hier zo dat je ook elkaar helpt op allerlei manieren? Ja, toch? Ik heb geen onderzoek gemaakt, maar ik heb niks gelezen daarover. Dus daarom kan ik eigenlijk mijzelf menen. Ja, mijn mening kan ik wel brengen. Dat ik nu hoor over deze dingen, vind ik heel mooi dat jullie dit doen voor het gemeenschap van Bonaire. Maar het is ook mooi, denk ik, omdat het is goed als we als gemeenschap over dingen praten. Waarom doen we dingen? Wat is de geschiedenis? Waar gaan we naartoe? En kijk, u zei net van, ik heb geen onderzoek gedaan, maar u leeft hier, dus u ziet wel om u heen. Hoe is het in mijn familie? Hoe is het in mijn straat waar ik woon? Dat zijn toch dingen waar we allemaal naar kunnen kijken. En misschien allemaal wel elkaar mee kunnen helpen. Met hoe we er naar kijken. Je zei in het begin, er waren heel veel reacties in Nederland en ook Bonaire. Wie zijn de groepen of mensen die reactie daarop op je podcast had? Nou, waar ik zo verbaasd over was, is dat het allemaal verschillende mensen waren. Verschillende leeftijden, verschillende afkomsten. Van mensen van Bonaire tot mensen uit Nieuw-Zeeland, tot uit Suriname. Omdat die serie die ik heb gemaakt gaat over universele dingen. Het gaat over het intergenerationeel gesprek. Dus hoe praat je met je ouders? Het gaat over opvoeden. Het gaat over hoe het koloniaal verleden doorwerkt. Het gaat ook over hoe je als moeder carrière hebt en voor je kinderen zorgt. Hoe je dat doet. Want mijn moeder is toen zij 40 werd, is zij weggegaan om haar carrière na te gaan. Dus al dat soort dingen, daar reageert iedereen anders op. Dus ik heb brieven gehad bijvoorbeeld van een man, volgens mij een witte man van 40... die vertelde dat hij op een gegeven moment naar Brabant is gestuurd. Mijn tante moest gaan wonen. Ik kreeg een bericht van een vrouw van Curaçao. Die vertelde van, mijn broer moest ook bij oma gaan wonen. Ik ga nu voor het eerst met hem praten. Dus ja, ik ben echt verbaasd met de reacties die ik heb gekregen. Ja. Maar deze mensen die een brief aan jou brief of mail, ze ervaren dat wel positief. Of waren er mensen die dat negatief ervaren? Nee, het is vooral dat ze mailen van, hey, dankjewel. Nu kan ik naar mijn eigen verhaal kijken. Nu begrijp ik mijn ouders. En wat ik zo mooi vind, ik zit naast jou en alle andere mensen die ik spreek op Bonaire, zijn ook heel veel mensen. Iedereen heeft een verhaal. Ja. Iedereen heeft wel een verhaal wat betreft familie of wat betreft opvoeding. We hebben allemaal een vader en een moeder, toch? Heel veel mensen hebben kinderen of niet kinderen. Dus het is een onderwerp dat ons allemaal aangaat.
ook omdat het over geschiedenis gaat, toch? Ja. Waarom zijn we hier? Waarom doen we wat we doen? Ik krijg het gevoel dat hierin heb je een diepgang gebracht bij mij. Want, en ik denk dat ook aan de luisteraars dat ook zo is. En ja, het is goed dat wij inderdaad hierover gaan praten. Bonaire, ik vind het zo fijn om te zeggen. Dat gebeurt heel veel op Bonaire. Ik weet niet of dat nu gebeurt. Te passen ku botanya. Ik moet je naam bij Biba naar Otrocas, naar Bonaire. Sim, het passa, então me bisa mi atra 4 anos na jeugdzorg. Então, em Anta, nós temos parte onde temos sair fora de casa, dus het passa. Então, também tinha parte também que ora família minha que mama cansa, então bisa ok, lá que eu vim para tempo, se caminho, dus esta coisa que passa, tá assim. Sim, het passa. Het passa. Sim. Pero het passa de parte que para nós para que tu que nós não tá obibia pundra e mucha si e que of com eta sentir. Dus nós tá gewoon saque ponena. Assim, né? Então esse ele tá bom para nós para den sapato de mucha também para sentir, para vai mucha também, ok, kiko eta sentir. So obibia dor de sua comportação, teoria nós vai focar sobre comportação, para nós tá wak be kiko nós mensagens. So teoria nós tá wak é seguridade pe kiko tá bom pe segundo nós, para nós tá também kiko tá bom pe mucha fica mucha também que. Ok. No dia 22, sim, juist. No dia 22 de juni, nós não que papo mais tanto over die zaak também. Ja, oké. Obegrepen. Nicole, je bent voor 1 week op Bonaire, maar ben je van plan om meerdere keren te komen? Ja, als jullie me willen hebben, kom ik graag terug. Nee, ik vind het een heel mooi eiland. Ik ben heel erg gevoelig voor hoe mensen zijn. En het valt me gewoon op dat er gewoon heel veel warme mensen hier zijn. Dus dat, dat vind ik wel heel mooi. En ik ben gewoon heel benieuwd. Ja, er is natuurlijk ook heel veel geschiedenis rustig, hier. Rustig eilandje. Zeker. Maar ja, er is natuurlijk ook heel veel aan de hand. Hè. Er is een bijzondere... hoort nog bij Nederland, maar er is... Ja, goed, ik ben journalist ook, dus ik weet ook wel een beetje hoe alles zit. En dat er ook heel veel ongelijkheid is. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar ik vind het een heel interessant en mooi eiland. Ik ben gewoon heel blij dat ik hier ben om verder te praten. En te horen wat hier de verhalen zijn. Ja. Ik vraag Nicole en jij ook. Wordt dit, laten we zeggen... genomen in dus ons onderwijs bij scholengemeenschap, dus bij liceo, en wordt hierover gepraat? Of hebben jullie dat nog niet? Ik heb het nog niet gezien, maar ik weet in ieder geval, dit is een initiatief van de bibliotheek, die natuurlijk een educatieve rol hebben. Dus ze hebben het volgens mij wel op zich genomen om, het is ook een openbaar evenement, dat als mensen willen leren hierover, dat ze kunnen komen de 22e. Ja. Hoe is deze serie ontvangen, die podcast? Hoe is het ontvangen? Heel goed. In landelijke dagbladen, tv-programma's, radio, wat ik al zei. Dus ik had het niet verwacht. Ik heb vaker dingen gemaakt, maar ik heb nog nooit zoveel reacties gehad. Nee, dus ik ben heel dankbaar dat het zo gegaan is. En hoe kwam je aan zo'n idee? Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Oké. Ik wil altijd verhalen vertellen die een verborgen wereld laten zien. Ik heb bijvoorbeeld ook een documentaire gemaakt over colorism. Dat is de huisvloerhiërarchie, wat jullie hier ook kennen. Van hoe lichter, hoe beter. Daar heb ik een documentaire ook over gemaakt. Ja, dat komt uit die koloniale tijd. Dus ik hou altijd van om onderwerpen te brengen die er zijn, maar waar we niet over praten. En toen vroeg iemand, ik werk bij de VPRO, Landelijke Omroep in Nederland. En die collega zei, wat zou je nog willen maken? En toen zei ik zou eens over kweekjes willen maken. En hij keek, wat is dat? En toen dacht ik van, dat is iets. Want ik wil altijd een onderwerp maken wat groter is dan dat ik ben. En dit gaat niet alleen over mij, maar over, daarom ben ik op Bonaire, over heel veel families waar dit speelt. Dus wat ik heb meegemaakt, ik was 13 jaar, ik heb eenzaamheid, het was heftig. En ik weet dat meer mensen dit soort emoties... Hè? Ik bedoel, jij bent ook kweekje geweest, toch? Ja. Je zou waarschijnlijk ook dingen herkennen. Dat het iets moois is, maar ook dat je denkt van... waarom ik? Toch? Ja. Dus het is... Je praat over de hele wereld. Maar gebeurt dit, laten we zeggen... bij de
Amerika, Aziatische landen. Zeker, ja, tuurlijk. Ik heb 2 weken geleden nog kreeg ik een bericht van een Chinese jongen. Die vertelde dat hij naar zijn opa was gestuurd in Hongkong. En dat hij zijn moeder kwalijk nam, nog steeds. Maar dat zijn moeder zei, het is goed voor je, daardoor heb je Chinees geleerd. Dus wat ik al zei, het komt over heel de wereld voor waar je de zorg moet delen. Hè? Dat kerngezin, vader, moeder en kinderen, dat is iets wat bedacht is na de Tweede Wereldoorlog, na de industrialisatie. Dus nadat er fabrieken en allemaal dingen kwamen, is het bedacht. Hè? Het is veel normaler eigenlijk om samen het te doen. Dat oma ook opvoedt, toch? Ja. En dat de tante ook meekijkt. Of dat die kinderen even naar een oom gaan. Of dat die voor ze zorgt. Dus het is... Dat kerngezin is eigenlijk heel apart. Dat je het alleen op een eilandje doet. Ja. Ik geloof ook, heb ik wel eens gezegd in Nederland, dat er veel minder scheidingen zouden zijn als we elkaar zouden helpen. Als gemeenschap. Dat je niet denkt dat je het alleen moet doen. Oké. Dat denk ik dat is een goede denkwijze, vind ik. Ja, mijn vrouw belt mij. Maar kan niet. Want heeft u kinderen? Heeft u kinderen? Ja. Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb 2. 2 kinderen? Ja. Oké, en ze blijven bij u? Ja, eentje is... Dus de dokter is bij mij opgegroeid, maar de jongen niet. Waar is de jongen hij is dan? in Nederland gebleven, dus dat is jammer, vind ik. Maar maar de dokter is wel bij mij gegroeid. Ja. En daarna in Nederland gaan studeren. Toevallig... het wordt een interview. Ja, maar dus u weet wel hoe het is om even niet bij je kind te zijn, toch? Dat wel. Dat vind ik wel vervelend, dat je niet bij je kind... En op een gegeven moment, dat blijft... Op je werk, iedere dag zit dat in je hoofd en je bent bezig, je denkt over je kind. Maar u praat er niet over, dat is iets. We praten er niet over. Het zit in uw hoofd, in uw hart, maar we praten niet. En daarom is... Inderdaad, je praat er niet over. Nee, je praat omdat er het helemaal pijnlijk niet is. over. Maar oké. Nee, maar dit is een heel goede, laten we zeggen, initiatief met deze act evento. You Sindolo. Oké. Wat kunnen Bonaireanen en de Caribische gemeenschap leren van de podcast-serie? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want dat moeten eigenlijk mensen vertellen die het geluisterd hebben. Ik kan wel vertellen waar het over gaat. Dus dat het niet alleen over mij gaat, over Nicole gaat, maar dat het gaat over geschiedenis. Dus het koloniaal verleden, hoe het doorwerkt. Het gaat over opvoeden. Het gaat over kinderen opvoeden. Dus wat kan je ervan leren? Je kan ervan leren hoe je zelf misschien met je vader of moeder wil praten. Want wanneer praat je echt met je ouders, toch? Wanneer praat je echt met je kinderen? Je bent zo druk met werken, met alles. We nemen niet de rust om te praten over wat ons pijn doet. Of hoe we de toekomst zien. Of wat we nodig hebben. Dus ik hoop dat deze serie dat het mensen helpt om verder te praten. Dat hoop ik ook, hè, zaterdag. Dat we gewoon verder praten. Ja, de mensen gewoon openstaan. En ook we zijn in een andere schoen gaan staan. Dan moet zo zeggen, para den sapato di otro. En toen pat más consciente van, het gaat niet alleen om jou. Hou ook rekening met anderen. Het gaat om wij, ons en over die noos. Oké. E também para o que comportação de mucho, por exemplo, que está sendo dolor. Dus eigenlijk bisa you sin dolor, pero eigenlijk é you tá yen de dolor. En do dia 22, dia 22, dan me conta over die parte de como de bisa you tá yen de dolor. Oké. Dus esse ding evento dia 22. O buraco do idoso já sabe, hoor. Sim, já sabe. De setor para metade disso, antes estava da Marriott Hotel. É grátis, então vou melden o mês via um e-mail adres, então também o número de telefone que também vou pôr. Manda app, então vou registrar. Dus, Boris zien hier op pantalla, para isso não custa mira via televisão, vou mira ore vou bel. O número de telefone tem Boris? Para nós subir o número de telefone. Ou esse número de telefone? Sim. É 796-1205.
zitten mensagens dos 05. Ok, eu nampo bel, nampo aya WhatsApp hopi também. informação. Sim, para não por chegar. Eu nanta aya informação seca abomens of seca senhora. É sungu a organizar, dus para a biblioteca não. Dus a mida como orador também não. Ok. Hoe zeg je kom allemaal, net papierment, hoe zeg je dat? Bosantur bini. Bosantur? Of toerende bini. Toerende bini. Toerende binnen. Iedereen wel eens Ja. welkom. Ja. Ja. Dus, telefoon gaat. Oyente, wat is het? Bantade, rei bantade, sapta pagado. E hen abin ko un tópico ko galdi, sa? Paso ma amita me awaru criança em 70 ai, ok? Então me awaru lanta assim anto religião, tá rol grande de vida. E nana tu cos a cambia para mim. Como digo, me vai de outro cremio. Anto caminho que não tá com miso. Me tá tende, sorry. Porque was het dan? Oké. Hij is ook opgegroeid in zo'n situatie. Ja. En religie was het heel belangrijk voor hem. En dus God is bij belangrijk, jullie ook of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Dus, ik denk in heel veel gemeenschappen. En er zijn heel verschillende soorten religies natuurlijk. Dus iedereen gelooft op een eigen manier. Maar natuurlijk. En waar is deze meneer? Bij wie is hij opgegroeid? Dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt deze. Hij is wel 70 en de onderwerp heeft hem geraakt. Wauw, wat mooi. Ja. Dank u wel. Ja. Dank je. Ik bedoel, ik vind het een hele mooie reactie van u, meneer. Want hij zei, hoor je praten en daarom kwam dat ook naar boven. Ja, mooi. Dus, 70 jaar. Wauw. Ja. Oyente, wat is het eigenlijk? Ik ben opgegroeid op Bonaire. Sinds mijn 2 jaar ben ik op Bonaire. En een andere, religioso. Religioso. Ayabana dat katholiek, ayabana dat adventista. Een rol grande de vida nesse tempo que het tempo que mas durável se com. Então aqui estava também sono, para o meu transmontanha. E daí não tem noção. Pero tienes wat die Corso, no? Sim, maar dat is een... Dat was een tweede Bonaire, hè? Dat zei hij toch? Vanaf de tweede Bonaire? Op Curaçao is geboren. Okay. En vanaf 13 is hij naar Bonaire en alleen. Ja. En hij woonde bij Tramontagne. Dus vanaf zijn 13 ook mijn leeftijd. Hij was ook 13 dus. Wauw, ja. Mooi. Nee, maar dat is saap. Oké, dus na zaterdag, después de já sabra, ora kubo ka wat doen na information aan, kiko wat of verwacht ku Bonaire lo bij hasi. Information aan kunya. Mida pensa do lota greitsi anto conosco lo papi onde que mais abrir para o tópico aqui não é só aqui só pero tu outro tópico over de mucha mes of over de mama over de maiorna mida quer esse lota algo que mida quer lo vai tomar lugar des conosco mira também ku mirando turene saquem mita pero eu não conhecemos. Mirando como de dentro da atividade, tudo coisa que é leuk gezellig, en dan hoor ik me de põe outro bana, dus een parte personal privado de Ameriba mesa. Então me te querer enang, por mostrar também, apesar que botar nos visualmente o artista, me te canta, me te baile, me te tradutor social, para mira também como me te rene, do me também passa de coisa. Desculpa tu rene mira que tour situação por te para nós tour, ando tour coisa para nós tour, ando que nós por papia over die gym. Esse é het. Dus esse wat of verwacht e wat keep bypassa depois que você acaba dando a informação. Lo da bongo turene po mira também a trove com nós por, que man turene te queda gente, então com não mesmo tem vergonha de trecenar adelante. Você está bezig a invitar tourhende, que men die tourhende, iedereen, scholen,
gezinnen. Dus jullie zijn mensen aan het uitnodigen. Iedereen. Ik bedoel, ja, gewoon mensen die wel... Niet alleen maar een bepaalde groep. Nee, gewoon wel mensen die er wat mee... die willen praten, die uit willen wisselen. Hè? Dus de mensen die voelen van... hé, ik wil erover praten. Die mensen zijn allemaal welkom natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk, mensen die niet geïnteresseerd zijn, die komen natuurlijk niet. Dus, ja. Hebben jullie de scholen uitgenodigd, speciaal uitgenodigd? Of niet? Nee, het is natuurlijk vanuit de bibliotheek wordt het georganiseerd. En die hebben een educatieve taak. Dus ik neem maar dat scholen hen ook weten te vinden. Het is heel goed gepromoot. Dus het is, educatie is voor iedereen, hè? Niet alleen voor scholen. Het is voor ons allemaal. Oké. Dus, ja. Ja. Maar je zegt, dus in een programma, in een serie... wordt ook van de kweekie. Dus het kind, de pijn van het kind ook besproken. Dus, nou, in die serie, het is een beetje in de serie? Het is moeilijk uit te leggen, maar die serie bestaat uit 6 delen. En er zitten eigenlijk verschillende lagen in. Dus dat bedoel je met een verhaallijn. Dus 1 laag is mijn verhaal en mijn familiegeschiedenis. En een andere verhaal is de historische en maatschappelijke context. Dus daarom vertellen allerlei soorten wetenschappers wat de geschiedenis hiervan is. En dat hoe families zijn in het Caribisch gebied, dat een geschiedenis heeft. Dat wordt er ook in verteld. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Ja, mensen moeten maar gaan luisteren. Het is heel lastig om uit... Maar het is gewoon een serie wat meerdere dingen laat zien. Dus je kunt het luisteren. Luisteren. Nee, het is een podcast. Dat betekent dat het audio. Dus in de auto of thuis of... Het is zonder beeld. Het is echt met geluid en met muziek en met... er wordt een verhaal verteld. Maar niet zoals wij zitten in de studio. Maar echt, je gaat mee. Ik ga bijvoorbeeld naar Suriname toe voor het eerst sinds 22 jaar. Ik ga met mijn vader praten. Waar ik ook heel veel dingen uit erachter kom. Dat hij ook ergens is geplaatst toen hij 8 jaar oud was. Dus het gaat over heel veel. En ik neem de luisteraar mee naar waar ik naartoe ga. Oké. Dus het is in het Nederlandse taal? Ja, het is wel Nederlands. Ja. Ben je niet van plan om dat te vertalen in verschillende talen? Ja, ik wil het wel echt vertalen. Ik wil het zeker vertalen sowieso in het Engels. Maar ik zit nog midden in de stroom van dit verhaal vertellen. Maar ik wil zeker, hoe groter het publiek is, hoe beter ik het vind. Vooral... weet je, bij het Caribisch gebied komen... daar vind ik het heel erg belangrijk voor dat dit er is. Ik denk dat daarom ook zoveel mensen reageren. Er zijn heel weinig verhalen die verteld worden... vanuit ons perspectief. Dus, ja. Ja. Zaira, com abomes a experiencia e serie aqui. Was escuta a serie? Sim, mas escutei. Jij hebt het gehoord? Ja. Oh, wat fijn. maar je moet ook dadelijk vertellen hoe kan je dat horen, waar. Zeker, dat zal ik doen. Dat is ook vertellen. De informatie daarover. Is goed, ja, tuurlijk. Als escutei, ela influenciável. Lá não precisa ter coisa natural, tem coisa positiva, negativa, pero de todos, dat tem influência, ribobo, momento que você escuta. Ela acorda me back, nos bisa dat coisa me a reconhecer, não. Dus me reconhecer coisa, dus ela acorda me back também. Com nos bisa, me tá melanda, verdade, essa aqui, verdade assim, dus ora vos escutar é toch algo nos bisa de cultura, dus não tem mais a diferença de cultura. Nos bisa é maneira de é queque, dus usando não tem mais a diferença de dia. Dus é assim. Dus me diz, ok, great, verdade, essa aqui também, essa aqui também, ok, bom. Dus a série é tão motivável para prosseguir. Sim, é motivado, é bedoel para que tu também, ok, Kiko, nós visa Kiko tem efeito na, do que tu coisa, ando como também vou pensar para cá, mas trobe é abre caminho para o papo, dus é parte de tabu, dus é certo, dus abre, ando também vou para escutar, ok, combin, é mama bisa assim, ok, tanta bisa, aqui é tata da bisa, combin, essa que é toma lugar. Não, ik vind het interessant dit, echt waar. Ik ben benieuwd wat u gaat vinden als u het gaat luisteren. Ja.
ik ga luisteren. Ja. Vertel. Waar kunnen we dat luisteren? Nou, als mensen, kijk, het simpelste dat mensen kunnen doen is gewoon Kweekje. Dus Kweekje, Kweekje. Ja? En dan podcast op Google. En dan vind je allerlei links waar het te horen is. Okay. Wat ook kan, is gewoon naar www.vpro.nl/kweekje. Het is ook op te horen. Het is op Spotify te horen. Spotify, Kweekje en toetsen. Het is op alle podcast-apps te horen. Dus het is echt te vinden op internet. Ja. Ik vind het interessant. Echt waar, het is mooi. Después Jackie, Robin Bonaire. Ga je ook naar Curaçao? Weet je waar je Curaçao dan bent? Niet op dit moment. Ze willen wel dat ik kom, heb ik gehoord. Maar dan moeten ze me halen. Ja, maar ik wil moet uitgenodigd worden. Ja, om natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Je gaat niet op hetzelfde zeggen. Ja, nou ja, als ik er ben, dan zal ik zeker. Als ik ergens ben, dan is het sowieso iets waar ik over praat. Of dat is gewoon ook wie ik ben, hè, als journalist. Ik wil altijd dingen weten van mensen. En ook als ik in een bepaald land ben, dan wil ik zijn waar... niet waar de toeristen zijn, maar waar de mensen zijn die er echt wonen. En dan wil ik weten wat hun beweegt en wat met hen is. Dus als ik ergens ben, zal ik er sowieso over praten. Maar ik ben hier op uitnodiging van de bibliotheek om verder te praten. Ja. Praat je zelf, want Shaida zegt dat zij praat met haar kind. Maar praat je ook met je kinderen hierover? Ja, en ze stellen me ook heel veel vragen. Ze zijn heel nieuwsgierige kinderen, dus ik praat hier zeker over. Ja, ik vind het heel belangrijk. In mijn opvoeding is een van de belangrijkste dingen, vind ik, praten met mijn kind. Ja. Dat zij kunnen vertellen hoe zij zich voelen. Dat ik kan vertellen hoe ik me voel. Dat ze weten dat dat we hun ouders zijn, maar dat wij ook fouten maken. Dat je in gesprek bent met elkaar. Dat is heel belangrijk. Ik ben niet je vriendin, ik ben je moeder. Maar ik wil wel dat we praten met elkaar. Even, je bent in Nederland, in Suriname opgevoed tot... Nee. Ik ben in Nederland geboren en getogen. Ik ben niet in Suriname geboren, nee. Oké, in Nederland. Mijn ouders zijn toen... Dus op een gegeven moment... Op een gegeven moment ben je in Nederland, maar je familie is achtergebleven in Suriname. Nee, ook niet. Nee, mijn ouders in de jaren 70, net als wat hier gebeurt, zijn ze naar Nederland gekomen te studeren. En daar ben ik opgegroeid. Dus daar ben ik opgegroeid, ja. Waar in Nederland daarna? Nee, eerst in Kuik, in Brabant. Brabant. En daarna Amsterdam. Oké. Ja. Dan zeggen, dank u wel, Nicole. Dank je, Shahaira. Ik wil proberen doen een uitleg. 22 juni in Marriott, hè? 22. Dan kun je bij Marriott. Ja, Marriott. Dus Mebor. Anto por meldo. Via el number 796-6205. Of via de e-mail puting. Anto te presente. Se deve vir uma noite interativo também. Não só também papi, pero público para puntra, não sabe contestar, dus interativo. Oké. Dank je, Shaida. Dank je wel. Dank je. Als ik Suriname kon, dan heb ik dat in het Surinaams gedaan. Maar jammer dat ik niet kan. Spreek je Surinaams? Een beetje. Staat goed. Ja. Amansi sa voetbal playboom. Oké, Shonan, te zien que nós chegamos a esperar que nós dona suficiente informação para nós que na nós Yunan Sindolo, nós quer zien que nós vamos organizar mais de programa na que depende de reação também. Ok, nós se chama ore Shonan tem, não vou ver se tem uma que tem outra oportunidade que eu poder